their buying power is limited. Reure. Kenya sihami. Hatuwezi. Kenya sifanyi nini? Sihami. Ndio namna hiyo. Clip kuna tukidu serious rounds on social media. Ndio ndiko zikaondoka leka gatabata mwaki wake ria. Mwaki wa githaka. Wa nyeki. Kana wa matharara. Yes. Ndiko ici ati no mwaka kaondoka katwaro kahora. Within 10 minutes. Ondo no ukoro onyagite bururi wo. Wothe. Ona the hando ya roba. Andu yaro moka igwa nginya ndo muri mune marakurira undu we otoi waandika ndeka ithano hituku umakinyire me murimo. Yes. He mundu augire atiri the world will one day become a small village. Diari kana no. And it was in the 18th century. Now that is the case. Yes. How ne hoturi. It's a small village. Not manya horo itura ria Massachusetts. Twikairo. Yes. In a matter of seconds. In a matter of seconds. Real time actually. Reudi. Ukiri clip kwa tukinyagia ari. Apparently nduza kuaminika na daiwa kwamba kilipu hiyo matukio hayo yalitoka mtaa mmoja almaarufu Githurai. Kilipu yenyewe inaonyeshana picha ambazo kidogo zinawapa changamoto waigizaji wa tajriba ndefu katika filamu za kimataifa. Kilipu enodo ai modo tamionete ri ni andu meho mucuhukire maraharuka kuma gorofa. Nyumba ya gorofa. Apparently here kurakiena crackdown na kaundu ka gathering doing whatever it is they were doing. Leo crackdown hiyo ri kuratuikane kagorode ithia. Yes. Na mwe gorofa. Yes. Na undu uria tura observe hau ni atiri andu ni gwitua metua matire fit. When the situation demands. Kauni kana mukage DJ Afro material ma merieno. Arnold Schwarzenegger, Sylvia Ruthro, Robert Ladler, Henry Ford, Wesley Snipes, Sylvester Stallone Rambo, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Bruce Lee, Bolo Yang, no me roe magege. Mamake na menda kumenya andu acio ni ariku atiriri weru na Jackie Chan ora haruruka na ikigiria thitima ta ali and you see trajectory scientifically analyze ri ikigiria thitima gitire hau nyumba-ini hena ka projectile motion hena ka distance we gatagati ga gikingi na nyumba hari eri leo mundu aramba karuga akaibiria gikingi ha agacoka akierekereria viri angel ona makomando aria maharuruka kumba ndege-ini bati haruruka githemba kiu mundu me araigania bari ko ni igiri airetu wewe makigore manogete amata gani ugwa karanga bari ko ni kigine ya thitima agacuhana wa kuoneka ngu ukamuigua thi yanda maragitamba kinya na ruthingo akauma nyumba ndo athi baro ko ni nyumba ndo andu marathieta giko. Actually, mundu le wa design ya Spider-Man agio no docio ri no amake mundu raigani ya shata akagwa rinto agetija na disa akanyita barikoni mundu anyita switch arafu non andu acio kinya murugirira mararuka kwa maraharuruka na gikingi gia thitima ri ndu ni ta formation ya makomando magithie ba actually mahana riri nyimiri tuigwa SWAT digano waigwa SWAT team iyo ni oreke squad ya maju uria mebanga ka V formation maraharuruka tarika mwishivi ona thero cia murangaiti haruruka gongu na mundu araharuruka akija agathie like nothing happened akinya ground agatukana na yeno wengi
Niye kwa jana murogi yote wa kigia thitima. Ona Paul Climber Kenya Power matage kioto. They can't. They can't. I call mabata na yazo special sina hooks re. Mana bata hivyo. One kule athaki athene mane meke mara. Irakwira atiri. Cinema and movie makers would actually be wowed by that. Nimagoka gwetherera andu acio. No mauge meterwo andu acio. Mamare macokere kaundu ta kau. Yes. Ichi kiana movie that one First Blood. Ale waigua re DJ Afro gatriri. Alright. Shasha basi maninja. Wameweza kutoka kwenye jengo lenyewe, mapolisi wamechengwa. Tabu shida. Makosa. Kuna mrembo mmoja pale Mitisinja Rudhiro kameweza kushika kikingi ya stima. Alright, anateremka. Makosa. Juu yake basi ni Corporal Commander. Inspector mwenyewe, Karis. Wapi nyama kule basi, tunaona nani? Si mwingine ni Commando Mokami. Commando Mokami. Kwira atiri. Vero cia muranga itingĩharũrũka na speed ĩyo. No, the government should tap. Address yori. Do you recruitment for this? How do you handle recruits? How you handle the tayari qualified? Actually, only over qualified. Kwaja hemwe anyita gikingiri hemwe ikiroka akamuranga ciande anyitete gikingi makaroka mepea Ocia ngethi rescue mission ire. I am telling you. Kenya's got talent. A lot. Yes. Na hatuhami. Vamos a guardar la data 7.